Fibonacci retracement ialah salah satu tools yang sangat-sangat popular dan yang saya sering guna dalam trading. Tujuan Fibonacci ialah untuk ukur possible retracement iaitu pullback. Kita tahu market bergerak dalam pattern atau bentuk wave atau tangga. Dan kita tahu setiap kali price naik, dia perlu pull back untuk sambung naik. Kemudian pull back dan sambung naik. Sama juga bila price turun. Dalam sebuah downtrend, price akan junam, pull back, sambung junam, pull back dan sambung junam. So, bila kita dah tentukan trend besar, setiap kali ada pullback ini dipanggil sebagai retracement. So, tujuan kita menggunakan Fibonacci ialah untuk tentukan di mana kemungkinan price akan pull back. So, sebagai contoh, dalam sebuah uptrend di mana kita nampak ada higher high dan higher low yang jelas, kita boleh tarik sebuah Fibonacci tool macam ini untuk tentukan ke mana price akan potentially pull back mengikut level-level di Fibonacci, kemudian sambung trend tersebut. Sama juga dalam sebuah downtrend, kita boleh gunakan Fibonacci untuk tentukan possible pullback bila kita tarik Fibonacci macam ini. Dan menggunakan level Fibonacci sebagai rujukan atau level-level point of interest yang mungkin akan jadi level untuk pullback dan sambung junam. Okay, so Fibonacci ni dia digunakan untuk mencari level atau zone yang kita interested untuk trade, point of interest. So ada dua cara untuk tarik Fibonacci. Yang pertama ialah untuk uptrend dan yang kedua ialah untuk downtrend. Tapi sebelum kita tarik, mari kita set up Fibonacci tool kita. So dalam trading view di sebelah kiri ni, you boleh tekan ni and you akan nampak Fib retracement. So tekan Fib retracement dan tarik je mana-mana macam ni. Kemudian tekan dia and you akan nampak settings, butang settings. Tekan and you boleh copy settings yang saya letak di sini. Okay. Saya akan on this trend line. Okay, trend line ni supaya kita nampak lah dari mana ke mana kita tarik. Okay, saya akan tunjuk nanti. So, screenshot dan ikut settings ini ya. Okay, dah screenshot dan dah follow. Mari kita tarik. So, ada dua cara tarik. Kalau kita nak tarik dalam sebuah uptrend, contoh ini uptrend, dan kita nak tahu ke mana price akan pull back untuk buat sambungan, kita tarik Fibonacci dari bawah ke atas. Okay, so you kena ada fahaman market structure. You kena tahu di mana low yang telah dibentukkan, kemudian tarik kepada high yang baru dibentukkan. Okay, kemudian kita panjangkan sikitlah ke kanan macam ni supaya nampak dengan lebih jelas. Okay, but basically kita tarik dari low ke high. And then you akan nampak, kalau you ikut settings tadi, you akan nampak ada warna merah di bawah, iaitu nombor 1, dan hijau di atas, iaitu kosong. So ini senang sebab ingat bila kita take profit, kita nak take profit di atas dan stop loss di bawah bila kita nak buy atau long. So contoh kalau kita nak buy atau long macam ni, TP kita akan di atas, stop loss akan di bawah. That's why saya warnakan merah di bawah dan hijau di atas bila kita tarik untuk long. Okay. So, bila you dah tarik macam ni, you akan nampak ada beberapa level. 0.38, 0.5, 0.618, 0.786. Okay. So, ideally, zone yang terbaik untuk kita buy ialah zone golden pocket, iaitu between 618 dan 786. Kenapa ini golden pocket? Sebab kalau price berjaya pullback ke dalam sini, inilah price yang agak discount, yang lebih rendah dari 50%. 0.5 ni ialah 50%. So, bila price masuk ke 618 dan atau 786,
Ini dipanggil golden pocket atau golden zone. So ini di bawah harga discount. So apa-apa entry yang you dapat, contoh kita entry di sini, stop loss kita letak di sini. Okay. And take profit sini, you akan tengok immediately you punya risk to reward auto jadi cantik, lebih dari 1:1. So automatically profit lebih besar dari loss. Nisbah profit dan loss, profit lebih besar. Okay. Now, this is the ideal zone. Okay, 618, 786. Tetapi dalam keadaan trending kuat, bila market sedang trending kuat, banyak kali you akan tengok price hanya pullback ke 38 dan 05 sahaja. Okay, so inilah dua zone yang that you should pay attention to. Okay, between 038 and 05 dan golden pocket. So usually saya akan monitor bila kita dalam keadaan trending macam ni, saya akan monitor dua zone ini untuk cari potential trading position. Ini menjadi contoh macam kita punya buy zone lah yang kita nak monitor untuk buy dan kita nak price sambung naik dari sini. Okay. So ini untuk buy. Untuk sell pula. Okay, ini untuk sell. Untuk sell, kita dah tentukan ada downtrend. So kita tarik dari atas ke bawah. Untuk buy tadi kita tarik dari bawah ke atas. Sekarang untuk sell kita tarik dari atas ke bawah. Okay, so nampak merah akan jadi di atas dan hijau akan jadi di bawah. Sebab kita nak short. Kita cari zone untuk sell. Okay, so macam tadi, zone dia sama juga. Golden pocket, 618 dan 786. Dan juga 38 dan 05. Okay, so ideally kita nak price pullback kepada salah satu zone ini. Ya, sini atau sini. Dan sambung trend. So contoh kalau kita nak shorting, kita akan ambil short position something like this. Okay, kita nak price pullback, masuk kepada zone kita. Kita cari entry dalam zone yang kita dah marking. Kemudian kita nak price buat continuation. Okay, so inilah cara untuk tarik dan untuk marking zone. So mari kita tengok di chart real example ya. So di sini saya ada contoh. Okay, di sini kita nampak ada sebuah big move. Paling senang ialah bila you nampak sebuah big move macam ni ya. Nampak dia buat big move, dia dah break structure. So bila kita nampak dah break structure macam ni, we can expect dia pullback. Okay, so once kita nampak dia dah breakout macam ni ya, saya akan rewind. Saya rewind. Okay. Kita nampak, tengok, pop, dia breakout, tiba-tiba ada big move. Usually after big move, dia akan pull back. So, kita tarik sebuah Fibonacci dari sini, di mana low yang bentukkan high ni, kita tarik dan kita extend dia sikit supaya lebih jelas. And then kita tunggu dia buat retracement. Okay, kalau dia sambung naik lagi, you just adjust it macam tu je. Okay. And then tengok, okay, dia mula turun. So once kita nampak, okay, dia dah mula turun, kita boleh mula marking zone kita. So kita marking dulu. Sini ialah zone yang menarik untuk buy. Inilah zone yang ideal. The ideal zone, our golden zone. Okay. So kita tunggu price masuk kepada mana-mana zone ini. Tambahan lagi, kalau nak mantapkan lagi trading anda, anda mesti gabungkan Fibonacci dengan benda-benda lain, confluence lain. Contoh sebagai moving average. Okay, contoh you nak guna moving average sebagai support. Contoh you boleh guna juga RSI. Okay, you tunggu price masuk zone, tunggu ada RSI divergence. Contoh lagi satu you boleh guna MACD. Tunggu price masuk zone, tunggu MACD cross. Okay. Tengok. Ni contoh ya. Price break dari zone ni. Clearly dia dah break lah. So kita tak sempat entry pun. Dan MACD masih menjunam. So ini contoh ya. Macam mana you boleh gabungkan Fibonacci dengan benda lain. Okay. And then nampak. Okay. Price dah dalam zone. Dia dah bounce sekali. Dan MACD dah mula flip. So maybe ini dah bagi confirmation yang kita boleh entry. Okay, sebab dia dah buktikan yang
dia dah respect zone kita. Okay, ini contoh lah ya, contoh. Alright. So ini contoh untuk buy. Okay. Contoh untuk sell pula, kita boleh tengok. Okay, we have this big move ni. Saya cari yang lebih jelas sikit. Okay, we have this big move sini. Okay, nampak price sini sideways. 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 Okay. And then sini dia junam. Dari sini, pom, dia junam. Dia break berapa structure? Dia break ini, dia break ini, dia break ini. So, very clearly, ini adalah satu penjunaman yang cukup hebat. So, kita boleh tarik Fibo dari sini ke sini. Dan tengok, price telah buat pullback masuk ke golden pocket, golden zone. Okay, so bila you nampak price buat macam ni, okay, price telah buat satu big move atau breakout, tarik Fibonacci, marking you punya zone dan cuba cari confluence atau supporting, benda yang boleh support you punya thesis. Right, kenapa saya nak enter position di sini? Okay, mungkin you nampak, okay, sini ialah previous resistance. Okay, previous support. Nampak support, dia bounce, dia bounce, dia bounce, dia bounce, dia bounce, dia break. So sepatutnya ini menjadi resistance, kan? So kita ada resistance sini, kita ada golden pocket sini. Tambahan lagi, maybe you nak tambah some indicator, RSI ke, MACD ke, maybe you nak guna moving average. Ya, moving average menjadi resistance juga, support and resistance yang dynamic. Ya. And then you tunggu price buat pullback kepada zone. Okay. So di sini price telah masuk zone kita and dia reject di moving average. Contohlah, this could be your cara you berfikir. Right, what is your train of thought? Kenapa you nak sell atau short dalam zone ini? Okay. So Fibonacci ni dia menjadi tools yang boleh membantu kita cari zone untuk enter trade. Tapi like anything in trading, you kena tambah ilmu lain juga. Right? Support and resistance, supply and demand, indicator, market structure dan sebagainya. Okay, untuk kuatkan you punya thesis. Right? Untuk kuatkan you punya zone. Okay, Fibonacci is just a tool untuk membantu kita cari zone yang price mungkin akan pull back kepada, right, Fibonacci retracement. So itu saja untuk video kali ini. Itulah cara saya guna Fibonacci untuk mencari zone buy dan sell. Saya harap video ini membantu. Kalau ada apa-apa soalan, boleh komen di bawah. Dan kalau guys nak belajar dan tengok cara saya trade, exactly how I trade, semua entry, TP, stop loss, everything, saya share in the Kaizen Crypto Academy. You guys boleh join. Link saya akan letak di bawah. See you guys in the next video.